Arimu manacari mero maria matuire gwa kagita kwithirwo merutaniritie kurutana twana matikuona ona ndururu nimaumirĩtie gutarira kurega kwiganirwa kwao na ni nyuma ya mukwaga twanya twa wira thirikari ni makiugaga wira ni uyu ni manenkeretwe na wira uyu riu nenkeretwe antu ageni makiaria mwe maria mathomithitie miaka 5 gwetia mariuga mari na wira ni na thirikari ati twanya tune kama kabewa agitio kia mbere ende butabingwa matigitwe mbeboni mariuga ona ni kwari na mabisha mathirikari maria metagia mbesha nikenda kugwata barua cia wira na nikio makoria Gavana Kawira Mwangaza kuthikiriria kiriro kio na kuringana na buria metikaniritie nikenda maomba gutetheka muthuri Muriuki atumenyithie inu lakini ruare ntuko ya collect letter employment letters twewe tabatu twethira batu oteo tore kwina baraba unkumira bayokia barua barabara andikiri message ni bamwe batongeria barimo baisindi kumamirigene mwanyanja kaunti ya Meru bakiumira werune narwa batunitie metho jao gitumi bariuga bethirite bashiritaniritie bamwe kwa nkurukia myankena na kuritana na bau banini na ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na baeta wirane atikanya kumira kalimo baisindi kuandikwa barabara kirasine nebo bakajo kwa bambiritie na ndiba kiuga na aremi kujuria wira nebo ndi kwithira bo bari gwetwa interview yangu ge munkira narwa ni bati twanya tukuritana bakiuga bangi nebo baraerwe nguge bo batwa Gavana na wete mwarimu ora klasine atebweri koritwa imuntu aumete from nowhere na atetwire class lakini ba korionania barabandeki batwetwe ta interview barabandeki bonde ni antu batwire ngwene cio batwetwe skuru twe as volunteer teachers toteta ira muno kuriwa na oni muno oni kwanji kwende na peni muno ditike lasine mtonya atekoritana noko na totwere mashukuru jeto kuitana as volunteer teachers without any payment and as a way of assisting the community na kinyawe na ugete arimu baria bare maskuru jara kwena replacement vacancies by consider na ndi badiuga kinyabo baria arimu bari nanja cheo cha kumenyera na ni bethirite baekurukira kagita komono ntu batwire bashiritaniritie na nandi ni baratirwa ngugi no kabagucurania bagakameshia ona njireriku kwena inya baraba na bae skuru na itotwira kurita ngwe na ito kwenda fees cia na beto no ntotote kwenda batu aciari kwethira itwe twathomere ana beto batuika ibo bakethira bare amba na nturene so have families, we have young children that we are taking care of, we are mothers, some of us we volunteered ourselves to be in those classes but at the end we've not beared our fruits. Mudiene bariugo jukanye bwatwanya twarimu bau barabara jukero baruga ungumana ne burathithikire gukirikana bararitaga mungana jwa chiringi ngiriega na remo kugura twanya twangugi na kwa ubone bethirite bakiregana na mutaratara jukanye bau juria bakuga jotari na wero na nkuruki bakiuga rimu bau barajukiro batuko batara ni untu baingene bakithomo kia 84 na batina mauritani ja kithomo kiria kiri kunandika CBC. After the cancellations, many of them that have been done, at the end of it all, we find the teachers who have not even been teaching, some of them who are in their businesses, some of them who have been having their godfathers. We don't have that money maybe to buy the chance kwa sababu wengine nasikia walikuwa wanatoa 1,100. Sisi hatuna oteo mabotumerekete no ntote bora marieto yathira ye kwa county no nto workshops itureta cionthe batu iturethaira marieto yeto ya printed batiru are baraba koyoki employment letters ni anto baraba oteo batendi workshop kinya imwe no rendo menya kithomo ikia CBC maybe somebody used to be 844 system. How comes na yeta unkuma rao nimpeteta training ya CBC kuma mwambererio mwanka nao mwarimu aye from nowhere na atendria na bara o mabuta tumero buru onto yao onia yete ondita kilasine imto aritango esiawe mori mayani oni savete for korokia miaka 8 amethombo drink wa uba yete
Imagine bateritaninya CBC. Bara baingi baronekana baumite ge private schools na ndeto tekwerewa ki unkumania bwe kuburari na businesses ciao na batu to twere gwitana tore arimu ba isindi volunteer teachers kwa ugo terari the procedure that was followed etari transparent. Kiripotrante to shewero reakwari eto ni mutugi kare.